kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kun manang. Ay, mabiit man laang, Farah. Apay ka di? Adda ka di pa'y kwartam ditan? Pautangan na kumapay laang. Awan mat ngaminan kwarta. Sakit adda ko magatangag para iti kaanakam. Anya tigatangam aya? Basta adda Di ka madanagan, tabayadak tumot laang kan ka. Mang tedak iti sangaribo pay laang manang. No agsweldo ak, mang tedak tumanan kang ka. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. No makatrabaho ak, bayadak amin nga inted mo kada kami. Ay nawaw, saanan manang? Okay lang kanyak. Tulong kumatanday ta kada kayo iti kaanakak Sigurado ka? Wan manang, asino kumapay ti agtitinulong no di da tayo matlaang? Di ka madanagan, bumawi aktukan ka, ading ko. Nanang, da kayo man pay laang ti makaam mo iti apuyo. Papanam aya, di ta istor laang nanang, adda lamapan ko gatangan. Adda kwartam, adda inted ni Farah itay. Ay kat nasaya at ano na panunot day tati kabsat mo. Utang ko kuma, ngam uray di mon bayadan ko na namat kanyak. Talaga nasaya at ipanagpuspuso jay kabsat mo kada kayo iti anak mo. Kasla isumot ti ama ti anak mo. Agpay sula unay nanang, saan ama ilibak day ta? Irresponsablin to mga mindaya at Jordan. Kat no dumteng man ti aldaw nga agkasapulan mo ti kabsat mo. Tulungam tumot, anak ko. Ay nananang, uray saan nyo nga ibaga. Amok daytan. Agkabsat kami nga rod. Di agtinulong kami. Anya jay nadamag ko nanang, agabrod ka no ni manang Evelyn. Iso ti plano na anak ko. Kabailan na nga ta? Isumot ti kunana. Agabrod ka no tapno dagos ang makaurnong. Kasano ti kaanakak ngay, panawan na. Ibatin na aw-awir ka no. Kabailan nyo ka din nanang? Kabailak pa'y. Di bali, taadda ka mo't akatulunga kanak ko. Anya at trabaho ti applyan ni manang ije abroad aya. Day tatidya kon sinaludsod anak ko. Kasaritam tuman ni manang mo. Nakaturog pa'y laang mo. Nabannog ang naglabay tay. Urayom latan ang makarieng. Wan ading ko. Diyak kumakayat ti mayadayo iti anak ko. Ngam awan maten pagpilyak. Kayat ko ti makaurnong. Manu atawan ti kontratam ijay manang. Pagpanunutak pa'y. Sa bagay, no dakkelakit di ti sweldom ijay, dagos ang makaurnong ka. Wan kayat ko matag negosyo. No kasta ti planom, suportarang ka manang. Pabuludan nak nga rod iti gastusak para iti panagabrod ko anya. Apay kit din asaan manang. At damat basit urnong ko. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Awanin ti maibagakken ka, tatalagaan na saya at kaakabsan. Apayan nanang, pagsangsangit mo't taapuyo. Naibusin ti gatas na nakong. Ay nawaw, apay adiyo in bagbaga nanang. Ti amok kat adda ipawit ni manang mo, ngam awan mo. Awan pa'y mat makabulan sipod nagabrod ni manang. Awan pa'y siguro kwarta na dayjay. Nga ta, Mang tedaklaan iti igatang yu dita store. ay alaman nga rod anak ko. Uray tay basit pay laang tigatangin nyo, tagumatahak to iti gatas no agpasentro ak. Ato iti kwartang igatang nyo. Ay naagyaman naklaunay anak ko. Kasla anak mo matinti ka anakam. Awan mat nga rod ni manang ditoy. Kaasi mat ano baybay tayo. Kunak
sakto mat. Pilipino ka mat. Apay ka di aya. Awan mat kat di. Kayat ko lang ti makipagayam kan ka. Makipagayam. Awan. No, awan agungat Awan matkit di. Siya kayam ni Alwin. Iti pala nga kayat ka makasarita. Nga mabainak lang amin. Ay nawaw. Anya kumamit ti pagpainam ngay. Kasla suplada kamat ngamin natin. Evelyn tinagan ko. Amok nabayagan nga amok. Oh, nagmerienda ka din? Saan pa'y nga rod? Agindan tangarunan. Sana bale, kas na ko namitay, awan agungat. Adda kanumad tan nobyo ni Manang ije abroad nanang. Ay nawaw. Nakadamagamot para anak ko. Ti kadwa na anapan ijay Nakitak matla ang dagiti ipopus na iti Facebook na. Taga-ano ka numait? Jak amo nanang. Ay, nakirelasyon man gaya man ano kasta. Abangan no intun madamdama ket lokon damanen. Sapay la kumaa ta saan akas ta ti mapasamak. Kaasimat ni Manang. Sa bagay, addaken ko na ano agpaluko kadagita at tao. Nagnakamat siguro nanang. Narigat nga min no mailawan manen. Kaasi dagiti ubing. No umawag manen, kasarita yun nanang. Aywan gayam, adda impaw it na akwarta para iti anak na? Awan pa'y nga rud anak ko. Ni, apay ngay. Manuabulan na mutten ijay. I-message ko man, ang mga no nakalipat mutten. Kaano nga agawid ti anak mo nga OFW kabagays? 5 bulan pa'y ti mauray kabagis. Nakalmat siguro ti urnong nata na bayagan ijay abroad. Day tatijak amo kabagis. Saan mi meten asinal sa ludsod. Anya dinadamag ka nga adda kano na am na ijay abroad. Adda nga agpaiso kabagis. Nakasarita yaw. Saan pa'y? Wala ti damag ko kat taga-sentro ka no di lalakay. Aya, Uy, adda asawa na hanggang nagsinada. Pinanawan jay babae, kapo iti ugali na. anya. Hanggang jak amaw no agpaisaw. Iso lang matinangag ka nga istoryada. Iso nga ibagakmut kan ka atap na amaw. Ni Alwin nanang. Naibangal daw yun, na. Agtugaw kayo Iso tinobyok nanang. Anya ti plano yu adwa aya. Agkasar kayo, wano? Agdan na kami iti anak yun, na. Saan kami ngagsubli ija bro? Tagnegosyo kami langan. Nasaya at matket di ti kasta a plano yu. Ngam di mi kayat ti agna dito'y balay nanang. Pag naudan yung arod kat awan pa'y matbalay yu. Agkita kami ano adda ipaabang da dita. Narigat mo't ngamin ti makikabkabalay. Ay kat da kayo noan niya tinapagsaritaan nyo adwa. Adda ka da kayo dayta. Tinapatag kat para iti pagsayaatan nyo adwa. Abangan mi ti ipapaabang ni Nana saling ijay sentro. Anya ang negosyo ti kayat yu ay Manang. Grocery store kan laundry shop ti plano mi kan Alwin. Aywan mabalin tamat Manang. Ado ti agpalaundry, nang runa no kasta ang matutudo. Si Kangay mat, kastamlatan nga aging gaita. Ano samte agserserbi iti sa bahli a tao? Ha? Mayat ano at damat negosyo, tapno bagim tumat ti boss mo. Mayat nga agpaiso ti agnegosyo. Ngem ti panagriknak, kasla saan apara kanyak ti agnegosyo Manang. Saan aparakan ka? Wano, awan laang pagpuunam. Ay kwa Manang. Kasla kastamat laangan Nalawa mo't gayam ti grocery store yaw. Anda pa'y laundry shop yaw. Wanmat nga min angkal, italaan na amon nyo? Itala nga men ngay mayak. Ni Alwin ngay. Nakaturog pa'y laang angkal. Naimbagman ta saan nga agreklamaw. Nakiden nalatakin ka nga oray adda anak mo iti sa balay. Tayo ayatin nakngarod mat angkal. Sino ta bisita maya? Ni, nakariin ka mat gayaman.
Ni Uncle Rafael lakay. Adala o may kugatangan na kaong. Kasla siya ti pagsarsarita nyo itay Ay, awan na jay. Adala sinaludsod ko iti kaanakak. Mala, agpili kayo dita no anya tigatangin nyo. Ta isupot kon, Uncle. Amangan kunak no ada extra manim di tamanang. Ay nawaw, anu mo ti kwarta si Kafara. Adala ko man napatag apang usarak manang. Adda na patag apang usaram ko nam. Wen manang. Naa, apay nga agbulod ka, kat adamot ang trabaho. Kurang mat ngamin ti cash on hand ko manang. No awan nga min budget, saan atila mapampanunot mo apaggastusan tanarigat tikas na? Italaang mat nga agpatulong akeng kamanang. Ay pasensya kan ngam awan kwartak ita. Uray manulaeng manang. Narigat ti agpapautang ita apanawin. Nakababain ti agsingir. Anya? Anyat imay imbaga di kabsat mo. Umutang ka no iti kwarta. Ay nawaw, kwarta? Awan kwarta na ya. Ada, ngam kurang ka no ti cash on hand na. Kag, inikamag. Saan matkit de? Kunaklakid din no inikam taungtan ka kumakay. Apay ko mga ikak ngay. Narigat nga tati agsingir iti utang. Saan lang nga dayta? Kasapulan tayo man ti kwarta. Anyang aro ti gastusan tayo ni ipautang mo man iti kamsat mo ti kwarta. Iso nga rod asaan kun a pinagustuhan. Kasta narigat ti agpapautang ita. Ure kamsat mo pa dayta. Anya nga ay, pinautangan nakakaditi kabsat mo. Saan nga rod nanang? Managing bubukod mat dahi amanang Evelyn. Nay, apay kanumag. Narigat ti agpautang kunanakit din kanyak. Na, apay akasta ti panagsasauna ka. Jak amukon kwa na nanang. Rimang ay laang tibiyag na. Nakalipat matan. Nalipatan nan samot dagiti sakripisyong para kun kwa na ide. Talaga ang nakalipatan nanang. Imasinsulaang. Kastamot ti trato na kanyak. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Ay na anak ko, maawatak ti marikrik nam ita. Ngam saan ko maaday ta ti pagsakitan tinakam mo. Laglagi pem asaan ka akas iti kabsat mo. Ayan nga yan ti koleksyon. Awanan Na, apay nga awanan. Na baka kiti sugal. Nukas na. Insugal mo ti koleksyon ti store. Ay nawaw, di ka agungat ata damat kwarta ijay. Adda ngam nasaya at nga rod amapan mo isugsugal. Anya ngayon ti maigatang iti ilako tayo. Ada pa'y matkarga ti store. Ay nawaw, awanan alwin. Hay, naadik kan iti sugal. Di ka agungat takwartak mo ti na ginastos ko. Awan ano kasta ka na yun, mabangkrap ti negosyo. Sana mapasamak dayta. Agkalma ka lang ka di. Isunto ti pagturungan na, no saan mo pa'y abaliwan ti kastang aramid mo. Ha, makauma ka mat. No na umakan, di pumanaw ka. Anya kumakan niya. Diwan, agwin naswas talangan. Diwan, pumanaw kayo ni ti anak mo. Awan na sakit abakran ko. Nalwin na swas mat gaya man daalwain kan Evelyn. Wen kabagis, naadik ka no ni Alwin iti sugal. Kasano nga rudan ti negosyo da. Ay, day ti Jacob mo. Jak pa'y nakasarita ti kaanakam kabagis. Sayang matinarugyan da no kastalaan. Iti may sa relasyon, talaga narigat ti umasenso no sabali mo ti plano ti maysa. Sa bagay mo't kindi No sugador ti kabalay, parikot akanayon kabagis. Agpaiso na ita. Awan maurnaw no agdirdirit sumot iti sugal ti kwarta amat matgedaan. Ay nawaw, naan-ano ka anak ko. Apay kasta ti itsuraem, kasla problemado ka. Awanin nanang, nabangkrap ti negosyo me. Ay, kunak man no ituloy mo latta. Awanin nanang, kasano kumakit insugsugal mo't ni Alwin ti kwartami. Kahit ayan ngayon ni Alwin ita.
Diyak no sa dino tinagturturungan daya at tao. Na, apaya kastamutan. No di mngagak ko maitigayom ko. Saan ko maamasayang ti kwarta nagbanugak ijay abroad. At na asawa ni Alwin. Ngamti ko na kanya kat basol jay babae no apay ang nagsina da iti. Kat, diyak mo. Isumot gayam ti ayan ti parikot. Ay, day takit din. Tulungan na ko mananang. Kaisyan na kami iti apo ko yung. Jack amo ang nagawid gayam dama ng Evelyn. Wen, kasangsangpet da itay alas 12. Kat, agnaadda ka naman nandito'y balay, nanang. Isumati ko na anak ko. Talagang awanan ti negosyo da aya. Nabangkrapdan? Wen tasugador kanumot ni Alwin. Kasano nga rudan dayta? Awanan nasken nga agtrabaho manen ni manang mo. Tapno at dalamutan da. Sinayang na lang ti sweldo na iti mano atawon ijay abroad. Day tangarudan ako. Di agaplay manan, Wen kano, ipaawir na ti anak na kanya. ay katulungan nyo tapno awan maibagbaga na, nanang. Wen anak ko. Mala agpulas kan, tagigiddan tayo amangan. Ituloy tayo ti agsasarita iti kusina. Sa anak pa'y amabisin, nanang. Da kayo latan timangan. Madlaw ko kitlikliklikan naktikabsat ko nanang. Wen da nasakit tinakam na dayjay kan ka. Tulungan dak man nanang. Numay papan iti day tabanag. Awan maaramida kanakaw. Sikati makisarita kan kwa na Di nakmat nga rod kayat akasarita nanang. Urayom latan no kaano ang mapakawan na ka. Sa anak akomportable akastoy kami nanang. Si kantumot nga main. Nakaigam kalaang iti kwarta. Nakalipat kan. Nalipat amon ti kabsat mo at imulong kan ka idi si katiawanan. Amok abidot ko day tananang. Katita, si kangarod ti agadjas. Ngamin, si kamot laeng ti makagapaw, no apay alikliklikan nakatikabsat mo ita. Okay ka kadilaang? Wanmat, apay ka di. Di nakmat ngamin kasarsarita. Adda ka di parikot. Sikati ayan ti parikot, manang. Amok anasaktan ka iti insawang ko idi ading ko. Amo matlagayam kat. Apay nga agsaludsot kapay laang kanyak. Bidot ko day jay. Kat sapay la ko matamapakawanak no nakalipat nak ading ko. Okay. Di ka madanagan. Aramidat ti amin tapno mapunas ti sakit tinakam mo kanya. Ay, panawon to ti makaibaga no kaano ang mapasamak day tamanang. Sa anak nga agsardeng, aging ga mapakawanak ading ko. Okay. Ada kang kaday tamanang. Adala ta respeto kang ka. Ngam narigat para kanyak ti agtalakmanen. Kalpasan ti inaramid mo. Ay, nawaw! Di tay kumaliplipatan dagiti tao ang nagsakripisyo para kada tayo ididatayo ti awanan. Uray anya pa'y ti mapaspasamak, agtalinaad tayo lata kuma ang napakumbaba. Ti kwarta, mabiit ang maibos. Ngam no oras ang mapukaw ti panagtalakdakan ka, narigatan ang maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.